ya ku-connection yokuxhumana nabantu abahlukene ngawo 2001 ke uma ngiphuma ngayo le bail okay nami vele nje uthayi angisena nkinga vele style sejele yabo hayi sengiyazi yabo okay ejele ngifike connecta nabantu la makenga ashaya shoplifting agqekezayo ako Clement yabo sesiyazana yabo siyaxhumana so nje okay i-round kuyacaca ukuthi ngempela manje iyakhula yabo 2001 ya mangifika ke ngaphandle hayi manje mina sengiyaphuma manje amajita lawa indaba yayo i-round sengiyayingena nawo buye ngwanyamalale hambe ngiyobona labo lova abanye bako Pine Town ko Clement hlangane nabo kuyogqekezwa amajali dabelungu ke manje ngilale ko Clement phethe imali manje sengikwazi ukugqekeza ijalidi esidayisa kulona ngiphathe 5000 ngekhathi yami ngingedwa yabo abafana base Clement bebelishanga impela ijalidi hayi indaba okudlala yabo hayi caca ukuthi hayi manje ke izinto ziyenzeka ke ngempela ke ngiyabona ukuthi hayi round yakhula ke sesiqala nokuthi manje abajita sibonisana ukuthi bafethu sishayana empukeshe manje umuthi wokuphanda sekhanjwa indawo ethize la sifike sikhokhe khona sinikwe imithi yokungena i-round yabo sesiphathe iqaba amabhodlela manje sabophela enqeni yabo siyakhotha siyagcaba senza yonke into amabhodlela eziqabo manje lawa amancane emithi yabo abafana base Clement ngendlela ade be-advance ngayo ngendaba ye-round yabo bebehambela bethakathela yabo bebehambela inyanga lezi zakhona yabo ayisebengikhipha bayangifaka plus bavumile abanye khona le connection ke yenzeka kubona bathi ayifethi hayi sinenhlanhla masamba nawe yabo as a newcomer phakathi kwabo sho nje sebengigcobile nesitayela sami qaqekile yabo lova selokishini eMlazi yabo leyo nto no mfethu ngibona ukuthi hayi round esishana labajidi ayisiyakhokha mfethu and yabona ukukhokha kwayo njengoba nginamacheri kunamacheri engiwathandayo awu2 lawa agcine bawo mabengani zami uGugu noMabonge uMabonge ngiyamkhiya wangasekhaya akazethe emafezini yabo uGugu owakaV ngatholana naye ngokufunda eMlazi secondary ngiba close naye mangihlala ekhaya la ka kubo kama mangivakashele khona ngizocasha ngakhona yabo so abantu la bengimotsha nabo ekusho njengoba sengingena i-round kanje ngingena mina emqondweni wami sekunalento njengoba ngithe ngiphuma kule cala ngebail siuqala unyaka 2001 ngingena ngiphuma vele sezo February ziyagudla lezi inyanga egudlayo njalo mfethu uGugu semithi yabo njobe semithi kusho ukuthi nami yabo sengifuna ukukhombisa ukumncanywa kakhulu yabo ngimtotose ngiphathe kahle fa yabo nje sengiphantela ukuthi nje fanele ngihleze ngibuya nenyuka ngithi umuntu wami beka imali emengcosi yethu mayizalo ibe right yabo ya mfethu kwasho ukuthi abantu besifazane mabekuthande bobabili banaleyo competition ke mfethu ababhekene nayo ukuthanda wena noma bonke ngala uselwa indaba yokuthi angipresse eduze uyabo ukuthi ngibe seduze kwakhe ngempela nawe uyabamba uyamitha ngawo lo nyaka ayi uyabona makufika le ndaba ekhaya caca ukuthi okay indoda ngempela kuzofanele manje uhluze ekhanda usuzoba nezingane
kuzofuna uhluzo ukuthi uyasebenza usebenzela ukuthi ingane zakho zizalwe unemali yokuzondla uyikhulise yabo. Mina kokuduma ukuthi hayi ukuyisebenzela ukuphanda ngeround yabo. Fethu ungagcina sengithatha inqumo ngempela ejulile nami ngiyayithemba lento yami lengiyisebenzisayo yamabhodlela yami lawo emithi lawo. Hayi ngiyayithemba. Yabona izinto indlela eziflowa ngayo. Ngiyasho ngithi hayi into engagobela wami ziyasebenza yabo. And sengiyazazi indawo sengiphuma ngishone ko Verelem, ngishone ko Maran Hill, sengingena sengihamba majaliti ke manje. Sengiphuma ngisho ngedwa yabo. Ya sengiphuma ngisho ngedwa. Fethu ijaliti engalishaya 2000. Sasa 2000. Ijaliti engalishaya 2001. Ijaliti engalishaya ngo-2001 engangiqala ukuphatha le yamali ngesandla sami nje mfethu cash. Take us through kwenzakala. Kuyimi ngedwa. Ya, ngahamba ngangiya komunye umjida esasihlangana naye ejele wakuthiwa usashona lo mjida. Engiyalelile kubo. Ngahamba ngafika. Hayi ngamfuna ngamthola uyaziwa uyisigange eroundini ngamfuna ngamthola sahlala phansi naye sabhema iphilisi ngifika nginaye emadlana sabhema iphilisi sayokosinyama sabuya sangena endlini yakhe sanephilisi lethu nje lo suku sabhema salala nangakusasa ayikwacaca ukuthi makuphela imali nginalo 3 days angithi manje into esingibalekisa ngapha elokishini akona ukuthi ngiphume ngoba ngifuna ukuyophanda ngala ngiphume ngoba sengibalekela izinsuku zokuya enkantolo zokuattenda icala so sengibalekela lesicefezo ukuthi ayibazoze balokho bengifuna bengithatha bengigisa phakathi kuthiwa hayi wena uattend mawungaphandle sikubuyisela ngaphakathi ibail yakho siyibuyisela emuva ngoba ngatshelwa yonke leyo mthetho ngithatha ngibalekele leli cala ngiyohlala ngala kaSanti useduze neMaranile makucaca ukuthi iyaphela phela imali ngeke siphile ngokuhlezi sithi mase sifuna ukubhema okay singakuthola ukudla kubo la endlini umfowethu sidle kodwa sinenye ihabit engeke iphume la endlini ukuthi siyabhema ukubhema kufanele kuphume emalini yethu hayi mfethu-ke kuyangibekeke ngomqondo we-round yakho ukuthi hayi mfethu yena uyawela lapha koMaran Hill adlule lapha emakhaladini emaflethini ajombele emajalidini ndawo abelungu kunamajalidi ekuthiwa ise-Cavendish yabo nje yokuqala mawuqhamukela mawusungene kona-ke usungenele bantu bemali yabo ayi sihambeke siyobona athi ukungikhombisa yabo hayi si-round size siqhamukele kule jalidi siqhamukela kulona athi asiligese athi asiligese lela singene kulona singene ngempela siye sithole ukuthi hayi kuyashayeka yabo mashaya la kule jalidi singena kanjani kulona singena sabantu ongazi ukuthi nje makuqhamuka umuntu sizosho sithi hayi basi sicela umsebenzi uclean icele yabo hayi masithi siyafika la hayibo sliding door sivuliwe sishaya ngathi nje siyanokha kanti hayi asinoki senzela ukuthi umuntu obukayo kamakhelwane abone siyanokha yabo sliding door sivuliwe sithi bese ngiphenya ikhethini mangiphenya ikhethini lapha ku coffee table kukhona ama Motorola U2 lawa avule ngathi kwakuyi Motorola bani konje leya ngiyikhohlwa ku Motorola bani U2 lawa ayevuleke kune Ariel yabo bese kuzoba khona iNokia leya ibanana ayisestyleni ngaleso sikhathi ngoba asikhokhela nje o 700 uyabona savuleka nje sanemali sathatha wona
sashaya unyawo sathatha wona yebo abelungu balabaphi sawufaka emaphaketheni ayi sangabe sisagxila kakhulu sayophuma ngesango hayi savulwa ile mali ila khona ke mina ke engangisengithi hayi esami isipoki siyangisebenzela phela ngamshiyelele ngalobo busuku lomjida ngabuyela kulawa majalidi jalidi engangena kulona ngazi ngangitshela ubani ngaligesa nje ngathi mina ngiyangena la ngingene mangithi hayi mangilirawunda hayi alinanja hayi wendile toilet elivuliwe alinama petlakati hayi ngagibela ngalo ngangena hayi mangena ngiyarisk angazi ngizohlangana nobani la ngaphakathi ngangena kusebusuku ngangena angishaya unyawo ngicathame hayi uvuliwe umnyango wasetoilet ngingena mangena ngekwelinye ikamera mangilivula li-empty mali-empty lekamera not ukuthi li-empty ngokwempahla li-empty ngokuthi alinamuntu umbhede nje awunamuntu ngingene ngithi ukulicheck o-drop yabo hayi into engayibona nje lapha yanto hayi ungathi le ingane noma kanjani le ngingene ufike ngiqoqa nje amateko ngafica amateko eNew Balance awe-Nike yabo qoqa lamateko abelungu ke uyigengene ukuthothi mayigqoka iteko lilisha ayinqene ukuligqoka 2 weeks 3 weeks kuyophela inyanga ingaliwashi lilisha lingaguga mekwaliwasha ngathi liphuma esitolo ngiwaqoqe wathathe ngiyowabeka lapha ngasetoilet ngibuye ngize ngala ngiyafika kuleli ikamera awakho umuntu awulabelungu baphumile sekuyikamera elikhulu leli engena kulona ila ngifica khona ku-odrop sengiguduzile ngichecka ngathi mangithi nje la ku-odrop empahleni ezaziphansi foldiwe ngathi mangithi ngiyayigudluza kwaphuma nje isefo isafety lencane ngalo hayi ngithi le angisalokho ngiyitatazelele ngizobona phambili KY angisawubheki ngithathe shone ngala ngibheka ama-drawer ngikhipha emadraweni ngiyabona nakho abelungu bathanda-ke endlini zabo ukubeka ucwebe nani lezinto nje ezama-available zabo hayi ngifucela ama-ring amacici yini uyabo ngiqoqe thathe hayi ngaphuma nje ngiphethe isikhwama esiwubhakhe esikahle nanamateki konke hayi ngiyaqophume ngibuyele elokishini ngisho inhliziyo kodwa eseseyifini ila mina ngijula ngale safe ukuthi gazi nayo ayina code ivulwa ngokey angeze ngifike kodwa uma ngifike ngivuse le ndoda vuka mnumzane athi zithina dako iphilisa ibhadi umjida wami la vuka thivuka keza ubuso mfethu yini kwenze nje ngithi nefethu sengibuye aroundini ndawuvuka mfethu awuvuka athe ngithi nebuka mfethu ngiphethe nayo inkoqo mfethu safe le mfethu yahlanye kube ngathi uyahlanya hayi wabuye sebuya nembazo ngingamtshelanga wabuye sebuya nembazo wathi asibeke la mfethu ayihlahla yaqhuma athi mathi miqhuma mfethu kwaphuma 7.65 isibhamu kwaqatha isibhamu 7.65 kwachitheka imali mfethu ngangiqala ukuphatha u28,000 cash thula mana u2000 ba u2001 that was a lot of money back then yes a lot of 2001 ngangiqala ukuphatha 28,000 cash that was a lot mfethu that was a lot mfethu ngiyakhala ngoba ungathola nje small fund ngiyakutshela mfethu ngiyakutshela 28,000 cash yathi mephuma le mali sayibala mfethu sayibala nalomjida 28 ngithi mina ebra wami mfethu
nangu 216 mfethu ngisale no 26 lokungamateko namavaluables okungama-jewelry akusenandaba nakho lokho mfethu hayi angakakunaki phela nje thema ngibala ngathi nangu 2000 mfethu ngangithatha lesibhamu angisifaka kumina ngathi hayi lesa awusiyekela kumina asifaka mina ngiyasithi sinenhlamvu iphesiphelele zintshantsha uyayibona angisifaka ngisibeka angithi mina mfethu nangu 2000 ngiyaqinisa bro ngathi hayi mfethu thatha nale 1000 niki audit sho nje almost 3000 angawunika lo mjidi yabo ngoba ubra wami ngathi hayi lalela kulo 25 ngakhipha imali encathi hamba uvusa imeshenti wavusa imeshenti sathenga amabhathini amaphilisi lapha ama drugs ethu lawo sathenga ngithi awa 400 rand nogwayike nensaki yokulimixa kanjalo yabo ya simvusa intatha mhlamba abo 2 3 zabhema kwaze kwasi alisasidaki ke nalo leli truck manje ngoba phela yabona umqondo uyasho ukuthi ufuna ukuvuka ngeThekwini ngithenga into zokugqoka ezintsha ngibe moja ngehle ngelokushini ngekhaya manje yabo nami ekhaya ufune ngiqhamuke yabo leyo nto mfethu yabo hayi sihlale mfethu ucaca ukuthi kuyasakuse nalomjida shaya splash ngeze yabo akusadleki uthi asishaya igawula ngithi hayi mfethu akusasodle edrobheni mfethu asambe yabo sengibukile la ngathi namateko ngathi le New Balance le yangilingana ngiyithatha yabo nale Nike ngiyithatha iteke ngalithatha lapha elale ngilingana kwakuyi New Balance le A6 ngithi nale A6 nale ngiyakuthatha ngathi hayi mfethu hayi leli likhulu le Nike hayi mfethu ungalithatha mfethu yabo maye ucwebe bakho umlungu ke la ifakile yabo ngubhuti magolide manje uyabo leyo nto shaya ucwebe ya kamnandi mina phela angazi mfethu yabo angibshaya ucwebe bami la ngibe moja yabo ngivele mfethu okay ukotini ngiyawuthwasa moja yabo vele njengoba ngifike kuyena lo mjida noma ngayiphathanga into zokushintsha kodwa lokho engikuphethe mawukwashile kumoja uyabo ngifika vele ngishaye full tracksuit Nike yabo ya navy and white yabo ngishaye nespova sakhona setekle Nike yabo nekepisi lakhona yabo ngithi hayi futhi hayi plus ile washeka kalulu yabo ebusuku nje obahleli la mfethu ngihleli ngesikhindi ngiwashile ngivuka ekseni iclean tracksuit yami ngivuka ekseni ngiyaqoka siyageza sibamba indlela hayi khuthazeke mfethu maoledi siyahamba mfethu shima le oledi lapho mfethu uthenga igawula kade sidla ukudla kweoledi abelinikeza hawu ngiyabonga abantu abami hawe sharp maoledi siyahamba hayi sigudleke mfethu sifikeke singeneke la nesitolo engangisithanda ke besila eDahwili le esibizwa ngani bani China Mall iDahwili le kwakuyiDahwili ngalezi zikhathi kunesitolo wakuthiwa iTed Base engangithanda ungena kusona ngafike ngasikise bhakho kusona ngafike ngasika ijeni yeJD engathi icaramel umbala lamajini ama soft gin ngafike ngasika yona ngazosika esinye iskipa sakhona yabo seJD iskipa sakhona mfethu esimoja ngase ngibuya ngazothi okay ngiqede ngisika assorted ukhala wesebhakho la lembala bani nombalo yellow no blue kanjalo yabo ngase ngibuya ngazosika iclassic ibus kade ngisakhuluma ukuthi ibus awuyekela hayi ngangeke ngiyeke hayi ngangeke ngiyeke ngafika ngasika ibus classic ngathi ngicela ibus classic la ngase ngisuka ngibuya ngazothenga ije kunelabel kunebrand ekwakuthiwa iCadus ngafike ngasika ijini eCadus iskipa seCadus esiyigolf shirt esinesphika zazi strong leza impahla iskipa sakhona angisasaphele laphi kodwa ngisazi sigugile siba nembobo ngasika sona ngase ngizosika enye ijini eLandvin ngihambisa ngophathini ngashaya ijini eLandvin ngashaya ishirt lakhona enemkhono emide
ijini soft jean futhi nayo yabo ngase ngishaya uLevi's ngashaya uLevi's 518 neshirt lakhona ngase ngithenga iAll Star emnyama hayi ngakhithiza nje uChristmas ngawuthenga phela ngagaxa plastic bami base third base ngathi mnganami cha nawe mfethu ngiyakuthengela la mfethu ngikhumbula kahle yabo leyo nto ngathi hayi ngiyakuthengela la mfethu ngamthengela iteki le classic lesebhakho ngathi nayi nali iteki le classic mfethu lalo 950 ngamthengela lona wayeseyiedela ke naye wathenga hayi sase sehla ke sadlula sathenga iframe grilled chicken sashaya bites kwamnandi shaya isikholana utshwala ke into engangemuhle kuyona ngangabuthandi nje ngangikhonzela ukubhema hayi mfethu bese ngimtshela ngithi mfethu mina ngiyedladleni manje ngizothenga okuncane mina mfethu thengela isaguga lapha ngibuye ngidlule ngiye already la ngapha ke ngase already ne time ngiyaforsa ngoba ngiyazi vele ukuthi akwamukelekile ukuthi ngingasebenzi ngingaqhamuka nezinto ezingekho right yabo nala kwagogo kuyathethwa ukuthi uyithathephi imali uqhamuka nalokho ngivele ngifike ngulaxaze ngishiye nje kanjalo hayi singeneke la kwakusekhona bona okay itolo singene okay singene Pick n Pay shaya amagrosa ngithenga izinto la kanjalo ngiyazazi izinto ezithengwayo zasendlini yabo amaphakethe tea bags amapheko obisi yabo yini rice yabo ngithenga ngishanje amagrosa fike nje ngijikjele lapha endlini kagogo dlule yojikjele ekhaya lapha hayi kothethwa kodwa ngeke bakulahle sekukhona shiye phansi ngiphume ngihambe kanti ngizothi ngiyafika edladleni esiphingo I mean kaZethi ngithi ngiyafika lapha kaZethi ethayimeni nase-oledini ngifika itime alikhona mayebuza-ke ngale cross ndoda uthathephi impahla zengaka ngithi angithengile imali uyithathephi uyasebenza yini ngithi ayithayima ngihlanganile nje nemsebenzanyana ethize athi uyabuza hayibo kuphi ubusebenzaphi iliphi lelo torho ngithi hayi baba ngishayela isicapha lana iy'nsuku nje ade ngishaya isicapha ngithola imali athi hawu sikukhokhelile bo imali engaka hayi kahleni bo ngifuna ukubona lo driver umshayelele caca ukuthi manje akekho umuntu engizomkhomba yabo uyabona futhi izinto zenzeka mawuthi uyafihla uyingane kanti umzali shuthi kusuke kungafanele ngathi ngiyasukuma la kusofa ngithi okay hayi baba ngizokutshengisa lo driver ngisacabanga ngeqhinga lokuthi imuphi engizokomkhanda ukuthi bengikade ngisebenzela kuyena kuvele kuqatha-ke imali la iwumbhundu iqatha-ka ku-tracksuit ivele iqatha-ke nakusofa athi ubaba nayi imali yakhiwa la uholelile lo driver imali engaka imalini leyo bese ngivele ngibuya ngihlala phansi ngithi baba yazi manje lana kahle nje mangitshela iqiniso uyabona babe ngihambile endleleni nami ngihambe ngicushe indawo zami la kunesitolo engiqhamukele ngakusona kulama passengers edrobheni engithe mangithi ngabona imali iphansi sengiyophuma eminyango ngabona ukuthi hayibo ngizotheka bani imali ephansi ngayicosha ibikade nguplastic uyabo angazi noma umuntu wayo uyikhohliwe noma kodwa nje hayi baba angilimazanga umuntu angibambanga umuntu inkunzi wathi hayi no okay mfana wami ngoba usuyaganga angikwazi mina ukwamukela izinto zakho ngaleyo ndlela ithama lakhuluma lapho lathi uyathatha le mali yakho yenze njani
ukuze uzokwazi ukulungiselela isimo salezingane ozoyizala sezikhona kulamantombazana. Wathi thenga imishini yotshani emithathu, uthathele abangani bakho, nihambe nigunda amagceke abantu, nizoba nemali, nizoqashwa, nizogcina niqashwa ngisho ezikoleni. And lesasikhathi ayingitshela ngaso yayingabi khona ngempela lento yokuthi manifuna ukugunda esikoleni ninemshini nigundele izikole sekufanele ningene ngaphansi kwabantu abathize abamathenda abazonicontrol ukuthi imali yenu iqala kubona bese benikhokhela. Kwakuse free lapha, nanithi manisayina itender esikole ngo-15,000 nuthola ucash and u-15 wawuyimali ngalezo zikhathi yabo. Leya nto ngayizwa, ngambuza ukuthi soyitholaphi imshini ngaye ngempela wangithatha wangifaka emotweni safika sayithenga ama-stand still la okugunda sayithenga. Bethu ngikutshela ukuthi leyo mshini angizange ngiyisebenzise yagcina ihlele egcekeni ngoba u-2001 lo yangidaka le mali. Sengikwenzile lokho kushiwa yithana ngaphinde ngaphuma ngagcwalisa.